Hingga dolo asis bidyati ni kaisa video to viral ong kha je tiprao phainai wahan mos deng bai puri chaman askin video to viral ong kha tabu hain hai te kaisa video bu share khailai tangwan nukja khata umong kha dolo bo hain hai je tipra sani risha pai khata तो डिस्कवर कर रहे लोकल प्लेस इसको खाना खिलवाना है सर न्यू पार्क Obono nugui nung kita masana mutung tolok comment kai sadi. Actually bo tipra has deo fain tipra ni no. Jekunu experience kai man obono thang kai ki bo bin fans tong bai to bo share kai nai. Ka oba hakin no tin tipra ni mong utai sa kusugo kana ni chance dong uta. Next ong ka dolog Jacob Debbarma je dongo TV channel chief editor ong ka je Jacob Debbarma bono tangi case jaka bono je case jang mani obong ka defamation case. Tabu kabang ko borong china musuk tamo defamation case tamo no hin norok saimana musuku nong bokha mai doubt tong ta norok kun doubt khen nang ya only norok subscribe khai dinang doubt no clear nin ta ko khainai ta. Defamation case is a legal action taken when someone publish or communicate a false statement that damages another person or entity reputation. The core purpose of this case is to seek a legal remedy such as financial compensation or a mandatory restriction for the tangible or intangible harm. Mane ke dolo kaita defamation case ke oma haita je kunu borong to ni no je ong yan pon ongo je false statement je hamya khaiman kurpon ba hamya khaijak oma ke je dalar kok sa ka ki oba ko defamation case ong ong ya khate kaisa ong mano oma ke defamation case ong mano tai kaisa ke je photo video je borong to ni no nang ya mane porni kirabai nang ya video sanam kata hin bo ya ni example romanya di bo kharcha master ke bo master dia bo police ni misleading khayade uma ni bagi bo defamation case romja guta obun tunyo je normal case nai borok bo uma ke chata ani mongui nai bo direct ajaga sawi tongo mane no angbo sini je dongor tv chief editor Jacob Debbarma mongui nai ang defamation case runi tabogno bortomano jaga phai sokoitrok gai o jaga sanani naima ka sarai mono 9 তারিখে হরক বুমবে খাকা আর যে বজাগাব চিকনসা ভিডিও ফুটেজ মানে আবা আনিগারি বিসিঙ্গনো আবা হয়তো মোবাইল বাইকে আমনাকে ফোন নাংজা খানা আনিগারিও তো কাহাম হামিয়া যত বড় নকাও কর্মী বিসিঙ্গ কাও তাই অন্যান্য যে বড় নাঙাই দংনা রংটা বিভিন্ন বড় আনিগারিও কাও কাওয়ান বিসিং দেখাইনা হয়তো ভিডিও কিসিসা ফুটেজ মাখা আবা 6 তারিখনি ভিডিও ফুটেজ का 6 तारिखनि भिडियो फुटेज बाय जे 9 तारिखो टाका जलाम सायो जे बुमलायमानि ताइ सिलेकक लायमानि बा आनि मुं सावैनाय अब फनानि नेतृत्वनो फनासनो बुम खितार बुमरो सिलायकक होनै जे सालाय दंमानि बा बिन खुगदि जे सामानि अब सटिक पाब्लिक न बिनि इन्वेस्टिगेशन खायमानि बिसिंति खायनाय सटिक रिपोर्ट रथों होनाय आं गनो कयफिरो আর আং ডিফেমেশন কেস ফাইল খাইরিকা ও জায়গা যদি আং সানানি থেকে তো কোয়ামান দঙ্গই দঙ্গ আং তাও বর্তমানে আগতলাও দঙ্গই দঙ্গ সমঝোতন সাইমানো সিনি 2026 যে টিটিএডিসি ইলেকশন ও এডিসি ইলেকশন সিকাংনো আনি ন nungke o mudaw tam sanam tu tolaw comment khai sadi next nong kha khorte tibrajuk umai ke jilarong no kaisa kok prefer khai ke share khai ke ta umai ke jenak tangoi nai burui no tui khari thang tai baksa sala tangu basai nago kori ke basi hin thangi bini je kok saman mote o ke rom fetenan thang umai ke sauta o salarok basi hini nai kisa sugde masano hini nai bino kore shone thanai rang nang sana mosango Nara kamti haike basi hini thandrai kini nung moisile ka jane bile haidi mana geni ni bo nono basi ko darak laini tongano ke ni bing na ba pro bima duma sana hin thangano amti haitang di tam nei gange tam ni dina gange yagol suja yagol nang buino yagol khil ka gange nono bo khilani phaino manka nono yagol suna phani ta gange am sana moso amti ke tang di ni bu time phaino no haida apro gange tam ngasana amna sana moso ama ke yagolta khili ola ke suna phajagano tamni gange tabuk ni dina yagol yagol haipon ler nai haipon khiljang nai am kubiko obonu tuitam sanam tu nung tolaw comment khai sadi ang selarokno kaiskok sana musungta je selarok bini burina ti khane dongnata narok tami se bini burin ti khar hino mayani taingani narok koijon lo mai ke ti kharne man khaba hedi bana norok bini burina ti khar mansle
sikli rong te kharme diba omole kajagi phan mano kon phan dorbar bo khaine gre kon phanang na gre nang hamja lai khain ke tolang thangai ke kaisir Rijak kha nang le kajak buri na tolang nai wasino anja khari tolang no nogo dai magla o jago te dorbar khulaya na lasime singsa buibe bu sajagano nar tangis tolang hino sia hai nar sia de sia mata kharab rok bini buri na tolang ile koijon le no khung khaka ba ma heke lasime singsa bini hamjak rono siti kharung ka ba norok ba bui bai hinjang nai no ble hai diba ge bon non borok bai dorbar rok khaijang nai no ble hai da norok kajak buri na ti kharman isla siglan ti khar dita sigli no sigli asko mo tongo no khe norok no sinu ya bu kajak buri na aha awana hai si o jagwang ang sana bring le sileng siwang pura mai bu sa pai drop pura hanu bokrok phairu ta kong no ang wan suginai tamjan hai manike wan sugi pai yata tai kajak buri na ti khari tam la phini nai wana wang next jong kha dolok je khoroksa tipra jog business ta une hin business tini bo kisa share khai ka je business bai ke chol na nang financial strong ongan thake tam nang umai no boti kisa basic saikhna dikhata ni kok salai ne kisa business no ti to anga sak to sai mi ado haipana ani bu sai bai tonge ang je sak sai man mane abno no ang tini oro kisa saune ba norok ba share khana try khaina business khai ga angke ni finance no manage khaina ke bukri nang bade ni mane rang puisa no manage khaina kereng ke kereng nang judi ni rang puisa no manage khaiman li ang angke nang a rang khaina uri thangbai ne angke abage puila nang business hab angke no ni business je ba choli tonga abno te license khaina ni nang agate kaisa ni health insurance aborok bebono nang thiti khana nani tange ke health crisis ke bono sawi phaya gini ni bagai to ungkulo basana ke ba bukuri so nang no ni mane business okta nang no ni ungko ni mane ni health ni ungko ni bebono nang manai ni family ni ge puila health insurance abon pore ngangke no ni future like tabuk of business ang mane business to kaisa age jorati sido mane কয়েকটা বিজনেস দং যেটা নি ছড়ি চলি শাক চলিও বাক্সা বিজনেস দং বা লাইফ টাইম যেমন আমাদের দোকান রকম তো লাইফ টাইম না মন যেসব বুড়া কালো ফোন তো মানে হয় কয়েকটা বিজনেস দং যেটা নং এজ মানে 45 বা 50 জরা খাই মানো নাকি আ এজ গ্রুপ নি বিশিং নং গোবাং আজিমা পরে আবনি পরে নং তামকে চানাই আবনো নং খাতি উইনার দি লাইক গোবাং মাতাও স্কিম দङ toma jani PPF EPF something tam kabang ma tong ang to asuk sai mi ani je sai khnar mani tangang bu ko ekta box hama pore ang net ro ko search khai nai jago omo bom ma haike samung khai ba bon interested ba ha em tirok tangke tabuk to te kaisa ngang ke ko post office ho 15 lakh mane joint account bihik bu sai ni abung ko to pension scheme 15 lakh joma rakhangke interest monthly 9000 ke habu ba mano amti haite every month nang abno convert khai banai mano ngangke nang ti saya every month na yang ke nang abno jong abo khai tongi man amti haita ngangke I komti hairok nang business khai kangke niji no mane finance srenga nango business ni logi nang niji ni finance no belai strong khaina nango ঠিক no asabo puron khayo abon logi ni mane business to downfall botongo nang high ngi thana chance botongo so kisa business মানে বিজনেস খাইকে আংকে স্ট্রং না নাঙো নিনি ডাউনফল ফর নং বদিকে চলি নাই বা নিনি অর বসে ফান টং না নাং বিজনেস কংক কোনো দিন করোনা হাই সিচুয়েশন ফাই থাঙ্গাকে নং এটলিস্ট নিনি অর 5-6 মাস নি EMI রি মান নাম মতো বরাং মানে টং না নাঙো তাঙ্গে এমতি হাইরং ন মানে जों নরমালি চিনি বড় রক जों তা जों आंनि জিব tabuk sikisa মানে ইনস্টাগ্রাম নি রিলস নংনগৈ সাইমান ওদের ফাতানি বড় রক চিনি সাই অনেক সেকেন্ড সাইমান যাক বাহিকে রাং পুইসানো ঠিকে সবাই ফিউচারনো সিকিউর খাইনা নিগে जों তো আবনো চরাইনি সিমি ফুরং জায়গা নাকে আবগৈ ন মানে जों মানে গভর্নমেন্ট মানে চিনি পেরেন্টস রকতা বিজনেস নিকে ইনসিকিউর রং যাগো আম হাই কোনো ইয়া বিজনেস হবো নং যদি নি লাইফ ন নং কাহামকে মানে নং ফাইনান্স ন নং কাহামকে স্ট্রং খাই থাংমান গানকে ন কেবো মানে নং উলো থাঙি বইনা ইয়া পাতে হেলা নাই ইয়াতা কি কমতি হাইরং ন কিসাই ফেলাইমুং কে তাবুং নি দিন তো আসক ফেলাইমুং গরিখা নং বিজনেস খান খাইদি বা চাকরি ফান খাইদি নং যদি মানে রাং ন থিতিকে সবাই খা বা থিতিক মতে ইনভেস্ট খাইকে আংকে নন উলো থাঙি রাজা আংনানি বাগৈ কেবো মানা খাইনিয়া
tang hingke rang tong khangke no rang ba si joto kisu ya diba e amti hairok ta hingke ang je siman no saka hingke je norok te saiman ani senga no comment of sadi comment to saikna di tai tam tam jeng mane invest rok ni kok rok because ang wa sak saimia bank ni bor rok joto no saimano next jangka dolog je kabang ko bon omai ko wan chuk lai buwa gara to BJP tas naisle hinke tangoi Hemant Biswa Sarma Assam minister phaipro batang ajaga thanga tangoi invitation Rijak kha kabang ko borong ni bakha bisingon omai sumung tong hediba je dolog khanadi party of kaisa bo kaisa khela bo kaisa buwa gara bo kuno BJP party naisle bojikha bo naisle khorjanan je CM na ta je Tripurani CM na je party khanyar oma haine bole Modi bai Rahul Gandhi je bro je sapan social media te borong bosangri hamia salai but personal life ke borok kunai kaisa dol chi borok kaisa obno ke je tola tongoi tongnai borok borok ke bujje borok keno bo kuin chin party ni head no bomai ko to kahin baksa borok joli jaglai ta obno tuini khorse Tripura sabo bo grasa BJP chaje tutei bo bahaike Assamni chief minister ni pod grohono thangi mangkha bo bahaike invitation accept khai thang mangkha ini onekjon neta Facebook te social media rogo awai khai tongo question khai tongo bengai ma haike kok salai tong noro nukhna kyang bono kaisa simi kok sanamu sungo je mia Debbarma ni ketal MLA ni pod grohon aro Congress ni MLA ba kaisa kotol leader tai Tripurani masa minister kaham kreng kok salaijak hasi khushi kaino borto walai tonglebla borba alda party bla onek se alda party simia onek kisun challenge khaijak a Congress ni je MLA khaito masa minister no expose khaijak tam moromute hini allegation no rijak onek na hamia sale bor party goto tefon je prumar layo kahamken marlayo je koto level leo je leader tongnai rok angsa wanson bor jefon walai laya bor to bulai toklai khain nangyabla bongni aladan position tong jeng je tolao je grassroots samungkhai tonai rokse nasler mungphayo taku bukungno naileme long layo election gana hinkeno bulai toklai yang nok khuk soksa rongnani abo kaisa loi phaika tahai to bomb silai rok tijak tai tamung na tongsi Buagrabai Assamni chief minister Hemant Biswa Sarma ji agin simino borok kaham personal level relation tong borok kuno tabuk atumsa je alliance tongu hini atiabla Tripurani je state level of Tripura motha bai BJP ni alliance tongu Tripura se accord ungtun hini 2023 ni pore 24 se bafru Tripura se accord sign khekaro home minister se tong tai board authority number home minister tongo chin state government chief minister tomoni former chief minister te buwa grate bini leaders song tomani abos implement ok ungtun hini kisa chai tongna nangbla kok silcha laye personal level মানে হামিয়া সানানে আবকে চায়াকলাyo কারণ অনেকজন আং সাইমানো MP ব BJP নি হিনে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট নাংনাই জেসপন সাদি যদি টিপ্রেশন হামক্রাই নাংনাই হিকে আবন বুয়াগ্রাবো সাপোর্ট খাই তং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিরিমানা হিকে বা বারন সাপোর্ট খাইনেবলা হিকে আ কক তো আলাদা ন আবো কক সালাই টেপসি কক লও কক জেসে সাকে মো কাইসা বয় never ending journey Sir Bijay Kumar Rangkholi ang mian tan dinage paikha ke onek singnani kokoro 1988 rogo bobbutikai seat tukha tinta seat tai bobbutikai bafru Rajiv Gandhi prime minister tomni bobbutikai surrender rokhai asukai hamkrai tukha borok sa asol freedom fighter Hemant Tripurani nang mo pori nadi nor jotono nor mo nangkha ano sadi ang contact khai marinani chai toknai yang sarni signature botongo onek sacrifice khaijak tabungni jeng angbo Facebook ba social media kok ba simi ingya kok to jeng onek no logi salai mano kok to thogoi thango dese sakai samung bai sikhai no boro kahai 100-200 jona kaham leader tongkhai Tripura sana hamkra hainongu atin wansugo mo boy norok jenang tonai ro sadi ano contact khadi ang chai tongnai mandinan bagi oro joton tongu bini life ni simia chini Tripurani je bahaike life thanga Tripura chin pas 70s 80s rogo babon sakang rogbo bahai agreement joto document robo tongoro noro photo gnang photo so joto proof tongos oro bini joto no so onek interesting please mo norok support khadi sarno tai respect for Sir Bijay Kumar Rangkholi